kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay akasta ti badaw, Melina anak kaw. Ada ka nilakad, Mau? Adda tatang, iso ada kayo pay lang ti makam mo kadagiti apu ko yo. Sa rinaw ti papanam? Agpasentro ak, mapan ko alaang ti pauit nila kay ko. Ay nawaw, ada manan impawait ni Richard? Wen tatang. Ay, nag-aasat kalaunay ti asawa manakaw. Ay pudno launay day tatang. Awan ti makunak ta responsable ni Richard amanugang yon. Uray sa anak ngagtrabaho. Agbiag kami. Ala, agrubot kang aruda, tapno makaawit ka adagaws. Ang mga numariing nagiti anak mo kat sa pulin na kantumanain. Wan tatang, awan pagdanagan nyo, taga-awid akmatla adagos. Nay, sa dino ti papanam, Mari Elena? Ay nawhaw, ada ka matgayam di tamari Jinky. Di ka pa'y nakita. Unay kan, Mari. Nagdakla na ka tao. Di nakit din makita. Pasensya kan, amare. Talaga siguro anak apsut ti matak. Ay, no sa anak nga agbidot. Agpasentro ka manan, Maray. Husto ka, mare. Uy, anyang ay taramidom ije sentro, Maray. Mapan ko alaang timpaw it nila kay ko, mare. Ha? Kano lang di nagpawit nila kay mo, ah? Ita? Ada manan pawit na? Idi na palabas abulan pa'y dayjay, mare. O sige, mare, agpakada akon. Amangan no sa pulan dakdagiti anak ko no mabayag anak. Anya tinagsaritaan niyo iti kumare anak ko. Tinpawit nila kay na ananang. Iswa saan na kayat ni Elena ti agtrabaho. Taday talangan mangururay iti kwartang ipawit nila kay na ti muna. Ay nawaw. Ay, ka-normal laang nga urayan na tipawit nila kay na taasawa na ka nga roday, jay. Sa maysa, adamat anak dang asikaswan na. Talaga kit di asadop, di ta akaaruba tayo nanang. Di na kayat ti mainitan ijay talon. Ay, siyempre, adama piman nila kay nangagtrabaho ijay balasiw tao. No ibaga nga ipiman nila kay na nga uray sa anin nga agtrabahaw. No kasta, okay lang agsadot-sadot day ta nga Elena? Di ka man agbalin abyangot si ka Jinkay. Ta saantay nga amaw no anya tinagtulagan da. Amo ka, umapapal ka kini Elena iso akasta ti ibagbagam. Ay, nasakit nga ron ti mata ka mangkit kita iter aramidon na nanang. Kadi ka agkidam tano di mo makita. Saan mo mataparikaw? No saan nga trabaho ni Elena? Ta saan mo't anila kay mau ti pagdawdawatan na iti kwarta? Jingkay! Naksutan ti lutlutaw! Anya ti ararabidom aya! Ay, nawaw! Nalipatak mo't nagbayson! Pwede mo maangaw? Ay, saan nga rudanang? Ay, awan Mauram ti balay, iti kastangar aramidam. Anya ti sirsiripom iti tawaya. Ay, ada nakita ka package. Sigurado package da Elena da jay. Anya kumaitakin ka no ada package da. Siya maangata. Kano maangata ang makaawatak iti package nanang. Okay lang mat, nawan. Kabailak mat trabaho. Sanak akas itiday ta nga Elena asado. Agluto ka kitday ni ti pangaldawan dagiti anak mau. Sana day tabiyag ti sabali ataaw ti pakialamam dita. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Makapag-uma.
Anya man ti pagpupudutam dita ka bigbigat anak kaw. Kasano mo nga min nanang? Saan man na nagaw-awid daytang andong? No kasta, saan ang nagawid idirabi eh? Saan nanang? Diyak ka mo no sa dino man nun tinapanan na. Sapay na ibusti kayo. Awanon ti maisong road. Talaga mo't dayta nga asawam. Ay, makapauma nga rod nanang. Mabambanugak lang nga rodin nagtrap-trabaho. Stresan nakpay lang mat. Awan ti manaknakam day dya tao. Ay nang, bantayan nyo pa'y laang dagiti apo ko yung tasya kung ti mapan mangayo. Awan ti manamnama iti dayjay nga andong. Kape ka pa'y amare. Ay, agyamanak Mare Elena. Agasam man ta kayo abinagkat mo. Ay, wala, tanagagutak nga asawa, Maray. At ayu sapay mo tinangalaam ka dagita mare. Talaga, Maray. Sana mabalin nga agsadot-sadot tayo. Ay, nariga mo, no, tilaang asawa tayo, tinamnamahan tayo, Maray. Ay, wen amare. May mayatlat no pag tinulungan ti trabaho. Sansamot nga applicable day takada kayo iti asawa, Maray. Nga may nilang mo kumpare ng trabaho. Kasi ka, urorayom lang mo, ti pauwi na. Anya? Kita nakapugpo daw ka, Maray. Saan ka ngamin main-initan ka? Tanalagaan mo ti trabaho. Di talaang mo mangururay iti pauwi na ti obraham, Maray. Santa na pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, Maray. Kasta talaga ti biyag kahit. Adda ti sadot nga asawa. Adda ti feeling donya. Adda mo ti nagagayt, Maray. Di ka mo't makaisam dita, Elena. Andiat napasabakin ka. Sabali ti tono ti boses ni Jinky itay nagsarita kami, tatang. Ay nawaw. Kasano asabali ti tono ti boses na? Sa dutak samat iti imatang na, tatang. Anya timbaganakin ka aya. Apay kastamot tan ti ibagbagam anak kaw. Day tala ang agur-uray ti pauit ti obram kunanakit din kanyak. Ay anya kumati iso ngay. No orayam ti ipawit nila kay Mau. Kaslapas pasagidan nak nga rod, tatang. Feeling doon niya kung kunana pa'y. Day talaang. Bay ta panunutan na ti kayat na panunutan. Tinapatag. Nagsaritaan nyo kanila kay Mau ti may papan iti day ta abanag. Anya kumangamin ti ammo na ititulagan nyo nga agasawa. Wan matatatang. Titulagan mi ka ni Richard kat iso ti agtrabaho. Siya kumat ti mga sikaso kadagiti anak mi. So adi mo ikaskasaw ti ibagbaga na iti biyangot. Tinapatag, aramidam ti responsibilidad mo kas ina ken asawa. Umapal lang siguro ni Jinky, tadi na maibaon nila kay na. Bagan ka pa'y Jinky. Ada na igisa akang kaong. Nabsugak, nanang. Ay nawaw. Kasano nabsug ka kadi ka pa'y menangan. Nakikapiak iti ayan da Doña Elena, nanang. Anya? Nakikapiak iti ayan da Doña Elena, kunak, nanang. Ada manan iti balayda. Tugtugaw lang ti obraan na. Di ka mabay namang ibagbaga iti kasta. Ala, pudnumot, nanang. Diyak pa'y nakitang danday ta babae. Iso nakapud daw ta saan na maininitan. Iso siguro matati kaya nila kay na. Nasyak lang, diyak kaya ti kasta abyak, nanang. Tati agasawa, rumbeng agtintinulong, saan akasta nga agururay lang ti maysa. Choice daday ta, anak ko. Ada siguro tulagan da, asaan tay nga amaw. Madlaw ko nga umapapal ka manan kini Elena. Ay kita anak ko. Normal laeng makarik na tayo iti apal. Ngam kita anak ko. Di mo ipalubos apagbalinin na kaadakas ti apal amarikrik nam. Apay asimang sangpet kapaylaang si ka andong. Ay nawaw. Sa dino kumapay ti daduma apagawidak ngay kat dito'y matibalay kaw.
Sa dino tinapnapanam iti mano nga aldaw, Itayan ti kumparik, kasangay ti anak na. Dayta, ti ipang pangrunam. Di mo pinanunutan na kasapulan ka dito'y balay. Isu nga raw da nag-aawid akaw. Ay nawaw! Sikapay lang mo ti agungot akasta. Napangaasim man, ta dinaksermonan. Kasang sangpet ko lang, sermonada, gusti pasungad mo. Wana! Tadi mo amo ti responsibilidad mo iti pamilyam. Anya ti kayat mo aya? Ay po! Naimbagpay ti asawa ni Mari Elena, responsable. Uray saan nga agtrabaho ni Elena, agbiag da. Hangam siyak ngay, uray lang matayak, iti katratrabaho. Di ka pa'y mo maasyan kanyak. Nakitam, ti kayo ijay kusina, Siyak, ti kakaasi anang bagbagkat kadagi jay. Kasangsang petlaeng nila kay mo, agap apa kayon adagos. Sinumot nga iti saan amauma iti kasdeng aramiden day tanga andong nanang. Kasaritam ko maanasaya at ti asawam, anak ko. Kasano? Kat isupay lang mo ti adaganas na nga agungat nanang. Naimbag pa'y ni Mari Elena, kunakmanen. No kasta, pudnaw ti atap kaw. Talaga nga umapal ka kani Elena. Ay, uri ang sinumot na nanang. Umapal nga talaga. No may papaniti asawa kat swerte lang una ni Mari Elena. Isuwa kasla saan abumakbak ta saan mais-stress. Saan akas kada tao nga stress akanayon ti ipapaay ti asawa na asadot. Kasta talaga ti biag, anak ko. Barang adan to pagnakman nila kay mo. Ay, no siyak ti mauman nanang talaga asinaak day tangan daw. Ay nawaw, apay kasta tilangam, Jinky. Napay, anya ti parikot mo itilangak. Agsarming ka ata kitam ti bagim. Naimbagpay ni Elena akalugaran tayo. Maaywanan na ti bagina. Ay, di nak ikumparakin ni Mari Elena, tadakkel tinagdumaan me. Ay wana, talaga dakkel tinagdumaan nyo na nadalos ni Mari Elena. Kasla teenager uray addan anak na. Wen, talaga adakkel tinagdumaan me ken ni Mari Elena. Tan ni Mari Elena, responsable ti asawa na. Oray saan nga agtrabaho, oray agpupupok di tabalay da, okay laeng, agbiag dalata. Angam siyak ngay, trabaho ti amin at trabaho dito'y balay. Asikaswag dagiti anak ta, siyak pa iti agdiskarte, tapno laeng adda maigatang iti bagas. Nagawid mat gaya man ni Andong di tabalay da tatang. Kasanaw na muaman akaw. 5 basak di tabalay da idi agsapa. Kat nangag kong agap apada ka ni Mari Jinky, tatang. Kaawa-awit na siguro manen Maawata ko ni tatang. No apay akas jeti panagsasao ni Mari Jinky kanyak. Maawata ko no apay nga ibagbaga na asadutak. Apay mait. Umapal gayam kanyak, tatang. Ay, ori asino mo anak ka. Umapal at talaga ka, ta responsable tinakiasawaam. Wan nga rod, tatang. Di nakpagtrabahuan nila kay ko, ta ipamaysak kano ti atensyon ko kadagiti anak me. Ni mat Mari Jinky, trabaho na amin aklasin ti trabaho. Ada bisita, manakaw. Asino, nanang? Ni Elena. Ay, nawa, bagayo, taagawid ang day ta babae. Kaya't nakakano ang makasarita, nakaw. Awan ti rumbo nga pagsaritaan mi, nanang. Rumwar kakit din, tasangwam. Amagan nun napatag, ti maganakin ka. Da kayo lang ti makisarita ken ko nanang. Maditirik na kita. Mabit lang nga raw. Pastragak dito'y silid mo. Ay nawaw, ay sana nanang. Siya kung ti rumwar. Nakababain mo't no pastrikan nyo. Sapay nagsimple lang dito'y silid ko. Nagwara pa ay. Chocolate para kan ka, Jinky. Ay nawaw. Ay na. Awan ti maitid ko akasukat day ta at chocolate, Mare. Ay, sa anak mo tamang namnama iti kasukat na, Mare. Ay, agyaman ak iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Pasensya ka, no? Pasagidan ka, no, maminsan. Diya kun ilibak.
Makarik na akmot ngamin na talaga iti apal ken kamaray. Ay, okay lang ang kanyak, Mare. Normal lata makarik na tayo iti apal. Maawatak no apay akas dya ti panagsasaom, idi nakikapika ija balay. Nangeg kunti apay yung kanila kay mo. Eh, amo maray, no maipapan ngamin iti asawa, talaga nagasat ka. Ay, pudno day ta, Mare. Ikam ngamin ti asawam iti pagnakman na amare, tapno aggagetmet. Ah, ay, kasanungay maray. Ay, no siyak lang ti kastat asawa na. Pagtalawag amare. Saan mo't amabalin asika ababa iti mga ramid iti amin? Sika lang arudan ti aggunggunay dito'y balayo. Sika ti mga asikaso kadag iti anak yo. Agraman agbirok iti kwarta, sika latta. Ay namare, no sa anak nga gunay ay naawan agbisin kami talaga. Iso nga itapay laeng. Ikam ti asawam iti pagnakman na, Mare. Talaga dumakkel ti ulo na ano agul-ulimag ka, Mare. No kasapulan a pagtalawam tapno agbuteng, aramide, Mare. Kompleto day taan dong. Ha? Ay nawaw. Badok mo't dagita bakit? Why? Siya kon tinag-impake. Anyat kayat maasawan. Pumanaw ka pailaang. Jak kayat amakit-kita ti rupam iti daytoy abalay. Anya? Gaputa amom nagagetak, agsadot-sadot kakit den. Nalipata masika ti lalaki. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawan. Ha! Nakapangideng akon. Aggagutakon bakit? Makipordiya akon tapno da kanan tayo. Pangasim di nakapagtalawan bakit? No saan pa nga agbaliw day tangandong. Siya kunti mangisubli ka dagiti dadakkel na nanang. Mano atawin anagan ano sakken ko ana. Amok day ta, anak ko. Nakitak dagiti sakripisyom. Husto lang, tinaramid mo. Tapno agbutang ni Andong. Sa dino ngayon tinapanan na. Diya ka mo nanang. Ang kasarita na kanumot ti kontraktor akaaruba tayaw. Husto no agtinulong kayo kanila kay mo, saan kayo madagsenan? Wunmut nanang. Sa anak nga agar arapaap itibiyag, akas itibiyag ni Elena nanang. Ta agtrabaho aklat ta. Ti kanyak laeng tulungan na kumamot ati asawa. Tapno sa anak madagsenan unay. At least ita, naibagamon ti marikrik nam iti asawam. Okay kayo mutan ka ni Elena. At dalaang kayat ko nga ibaga, anak ko. Anya day tananang. Normal laeng makarik na tayo iti apal. Tatao tayo laeng met. Ngam, kanayon tayo apilyan, tinasaya at nga apal, anak ko. Ay nawaw! Saan amaliklikan ti apal? Adalata dagiti gundaway makarik na tayo met iti apal. Nupay kasta, pilian tayo kumati agbalin nasayaat. Pagbalinan tayo kit di daytoy nga inspirasyon. Di tay ipalupos nga agturay ti dakas nga apal iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.